Israel nam pom poi intro na toren ang government intro na toren supaya oral na toren oral en dauna teroriste kotiama nate dam na toren le salatante kitne pomte kotian intro deva betin ma in lama yele itu ah anom thena toren ti hinlong poin Vậy là nhân em té lai buổi na trong sang em té thì tin là cần nể ngã topic liền anh nha harsa a có sai phía đàn coi harsa a có vẻ là mình thằng ber Paul mustard kan ti intelligent lắm à po anh ấy om gì skill and share thiam phía lắm à họ về khát tin tụ mà để xây loving skill là om thốt mày thì Israeli shock anh ya thì ngày nào đó làm sao là chú pathian thu làm zong in klem te ya thiam tum dana om theng em o ti kha ni na tiam de cho a reality hi to da he te hen nan bona kan in do nei ko le ma ko ron ni theyang em ti te kha kha ti thleng te khan tat sa rong mai dona ma pa ni anep lo wa world war an ti hi aron om thei ta rong mo ti te kha world war kan ti jan thar world war kan ti jan enge ate hen nan zuda te chuan in milkhemet ko ma ko an tia gog le ma gog in do na tu ani maya Christian lama chuan Armageddon in do na awan ne ang da cho enge mo ni chu global level a hian in do na cho ro ba mi dong dong in ti maya na tam zo ke nan be se da te po ro ni sen kha kha Bible ina so ya kan in tu na tan tin mun hi adon thleng to ngem ti ani ya pa halo chuan in soi don chuan in Malaysia kan ti en ti lang eron khen aron thleng to nge aron thleng lo nge enge Christian perspective zong in po in ani ya Christian thir da po ani ya Christian thir da chuan in lo ngai ben nge ka shalawa Christianity ka shen hem lo wa ni ma seng in Christianity a po hian in Mesia hian ha em a ti chuan a then chuan crusade hun lai a te po khan in crusade ho po khan in Mesia ron kal na tura pathian lam ram tun din na tura tran lai nan lo ngai dai to a crusade hun lai jeng ti hun lai nge le 9th century 10th century 11th century vel khan na hata hun lai a po khan Mesia kong sa sakin an lo ngai dia to ti chuan in shan chuan in 1967 war a po khan in Six Day War ron oma po khan in Armageddon in do buina kha aron ni to mayang emo te lo mai ven te po lo oma ti chuan in evangelist te po mo film te po kha te besa khan an changa a thief in the night ti te music lo po wish we would all have been ready ti te Habua po the late Red Planet or okay Galaxy te po Carol Carlson te po ya aten ha Christian po hianin kum zabi ngamon zan ma khani atangin esharon kalto angem oti kha aron kalhuna ni to angem oti khania nia Christian concept pa sonin Messiah to second coming kan mai iso ngai haron kananga chu ti ka ti kan tin kan siat sa ngin hemi concept ya chiang lo wa ru anga aru ka man kal thu tur ne ani lo chan bo pui tevin wal chung na matangin to toro ne na se pa tin an ron chu tu ne ti a po khan in wal zon tak ne de zeda Christianity ka zin lo wa yan ka pot fan du yan don lo wa tiam je cho Christian a po hen o ma juda a po hian juda ji ma po hen rabi ki wa tak ya po han par po wa kha Mesia tu ra khanin rin hal na lo nei dai to ati te po ha lo om de thoni tin Islam a po hen om thowa ni ma se Mesia chung chang a hian an hal lai a thlir don chuanin Mesia chung chang he an soi na sa lo wa a bikin medieval age hon lai vel na chuanin
Islamic golden age hun live la kan Messi hi to the important prominent figure to the lang yam lo ti ka po ka shia ni ma sengin a khalifa wan ron boya kan soi to tan ron boya sia le si enge suni te an ron boy ta ka khanin ni an kalif som pan nge mon kana ko te la te khanin tha in aron palang ti muslim le islam le muslim do na in kara khanin wa chu ti khati te ne ti chuanin thuan thanga abawa a then chuanin alathila birwa kina khovel to khun aron lang le ma khame se ti te po rin me te po nei to so islam po chu kan thlir chuang lo anga ma sengin han chu don chon islam a po hianin a om tho ma seng chu ti in soi na le teng lo lu tukin lem lo wa a chan pa ga ta an ren hel da na ti ma yang an ngai bel da chuan Messia hi Christianity le Judaism ai hena poi mo le wala a chan chu a Christian te la zo da ho ka din mun har sataka an lo hun a oma mesengyan din mun har sataka kan lo hun a hianin salvation chandam tu ti kan ma mo le shina a Christian te ko tu na hianin anwang sa le har san na tong lo a hian an oma ni ma sen Christianity ron in hun tira Augustine in Christian ron adopt ma khanin ron sarkar ne ne lo soi sanasa a ya to zo te chuanin a tir lama nero ni sengen pero nero ni sengen chu ti khati ti du da na ra tha ti du da na ra tha ta Christian te ko na lo to na ba khanin ni pui ban tlang na ra khanin chandam tu ma mo na kha sa chu ban chuanin khatiang kha ron in room khazela khanin Christianity perspective ayan iswahi maya Messia alo poimo eventan todo clear dan pakhat ani le clear dan sang sang ka soya enge ka ngai dan me nge ka me ka thuthuk na mi ngai dan chu ha thuthuk na he he ni ka ti kha plus ti maya he te no ta in ti huna hianin apo in kha ka soya ni ma sengin he ni ti a in ti fing de wa in ti she de wa he ani ti a what kan mai verdict pass mai kan ti da thuthuk na siam mai ka duty ni lo wa he tiang he om en ti nge in clear ti kha nang ni thuthuk ngai ni da dan kha chu ni mai ang ni ma sengin he tiang om ti mai ya ten to hata chuan hun top lam hun nung lam khober ron top dan tu kan ti a hianin Christianity a hianin hemi point hi hemi concept hi major concept ani ti ilangin anrin na trobul foundation apoimo ber zinga da the ada the na achan jo khobelaron chetial pialanga antichrist tepo anon chaptial pialanga chuanin Christian na ran po han ti ngai na thol am share lo wa an be dom huna emo ani lo chuanin rapcha a mirin om ten tho tho zo huna emo chuanin iswa kha ro pui takin satan do to ren satan le se pai te do to ren lo chuk don ti te fa ara non ta on dai je ma chuanin ti chuanin kum sa ro ve la ron ya kho ve la to pa ani le dai je ma ma hen kho ve to tu thu hi kan soi le lo ba atal mo da chuanin dia na chu me ya ni ma se kha kha literal la tu me la me ti a khan ngai da ti hian pani in a peng le ba atal mo da chuanin ni kum sang ro kho ve le ka sa nga pa ngai kum sang saria chianga ti cho in ziak nge ya le ka sem a po hian kan je me ka hian a ro to da ni ma sang kham ya chi a ziak pa nge hian in le ka budanga da bu not lama hian in a chia an tia kha a shil fia na pele ta le ka sem a to na pele am do ba ni ma sang in dat bu not lama khanin
خمس في أنا تبغى الصيا يوم ده خبر فيزيكالين خي دang lama omin berak wala til en kim in thlang ne lovin khobe ha ka ta ba ngai na kana ngani ma asengin khobe mi ni na le the na chat ma te kha aron le dona ti suan pathian ne le in zom na sang ro le la chuan ni ram bam po hian a religious law ala kha kan ti hian zia bu to mesia ni kingdom a chuan mesia la rama chuan tu ma an sual to don lo miswalan to anam to خبر تو أقل فاهمين أنا كل شيء تيجي تيجي ده تو ميزرا توانين خبر أقل فاهمين كلنا مما سين سوال نه أم تقول وين خروش خود سنيا برخي نفسي صار ذلك بدينا كان سيرا خان صار طب نبرا خالي ميرساين وتنام برخي نفسي هذا سيمن هذا بكرة Tiyan kan sam hatiam le to miswal tan re hona khanin to dat pa pathian to kan nahiani to ai mo ale yani miswal tan ron om lo hun tu sa ro om to ni ma sen kham ya khanin ban rama khobe hi achang to don ti na le ani chon ju dai ji ma hian ban rama om le ko ti kha lo zel to le de la khasen pan ji khanin ga ne den ya wala pa ba in kham ain an lo na kan sa Tichuanin Christian kan ni la ya tema ke jo Christian ka lo ni bai lo te te ka pia na tra na ka te ma ya ju da je man lo mo to ka no le pa te ran te an van ram kan ti Christian concept Christian in asia thiam na van ram ti le Judaism van ram kan ti kha ai na em lo olam haba kan ti he mai ni ma sa ne Christian a bo hian in shu na sadevin an pengen pe lo ngai to ka se da ba va van ram siam sa isu po van ram an om na mun tor miran om te om na mun tor siam tor in an chawo de ba ni wa se ne na khan in kham ya so ma khan in ka so isu al ni lo dan ka pa ne na in hun tam de bom ati ni ma se ke tu ka du chong don nang ni in mun te du bo sai tor ai ma po tu ni se ne a om cho ne ne bo sai de la mai na po tu ko so te okay bo sai tu sai tu tin maรับจาระขั้นกันชอบส่งนอนได้แล้วก็ติดขันบานแล้วมาขั้นกันนพวงตอนนี้อันนี้ช่วงนี้ที่ทอเลยนะขั้นเองเนี่ยผมเสียก็สิบเสียเลยเจ๊ยังไงตอนนั้นพอเลยนะประคัดหน้าเลยนะตัวปัญหาหน้าอันนี้จนบานแล้วมาขั้นรับจาระกันขอโทษค่ะคริสเตียนไม่ได้พอยัน end of the story อะไรนั่นนี่เมลเดิมหรอวะที่ส่วนคริสเตียนคอนเซ็ปต์อะไรนี่ก็เสียตอนนั้นส่วนนี้วันทักษะที่เตปอฮีมีเรื่องนมเตขานินวันทักษะขนาดนี้ทวนเดดวันที่เตปอค่ะออกมานี่ออกมานังนี่เดี๋ยวช่วยสอนมาก็แสดงต้องคริสเตียนกันยังไงหรือว่าก็ใช้เสียงเลยอาศัยมันไม่รอนที่ปารังเนี่ยเสร็จแล้วใช่หรออาจจะได้สิมาที่อมที่ขตาลันตัวบางครั้งเนี่ยคริสเตียนเรียนนักเลี้ยงแต่ปอยแต่ท่านตัวสตาร์ดี้ใช้ทั่วนี่มาเสียหุ่นเหียบอุยมก็เตียที่มาอย่างไรอีจานนี้แต่เสียงตัวโจ้ภาษาเต้นมาพอทับลงกับปิ้นปกชันเต้นจอมตีเลยนะจิลบักบันเทียงโจ้ก็ได้มาเสียจะได้สิมันมาจวนนี้อ๋อสร้างโรงเรียนจ้ะข้านี่สร้างโรงเรียนละพอข้าเมสซี่แล้วมาข้าสวนนั่นเรื่องของตัวตนหรอวะสักไอ้บางแม่เล่นเดรามโนรู้เลยโนปงหูอันแรงข้อมต้องติดแต่ปะหอมาค่ะพอน้ำพบ้าเล่นเดี๋ยวไปphysical world ที่อะไรนี่มาเส้นข้ามีจ้ะการิน face ดังอ่ะ stage ดังอ่ะกันรูปเดียงอ่ะอาจารย์จะเมสซี่นี่ kingdom กันที่อ่ะค่ะข้อเวลปัญหากันเทรนอ่ะอัลลัมฮะเจเลยอัลลัมฮะบ้าอัลลัมฮะเจก็อัทอริมนักข้อเวลอารมณ์มันดันนักข้อเวล world of reward ข้าเลย
world of reward kan lu na khamin ka la khan thi tho le na aron om don kan ti khamin zo khan thi tho le na kha kan thi na chan po de la khasem khan tlem te kan soi to in ka si angai khami si u a regular de wa tel lo te tan ka thu soi in jam the na tu rin tlem te karon mission kan sual ta ka ba kanin eden huwa khan evi le adam khan adam le evi khan chia le sha shiat na thimra lo ewa khan khami rule them na awanga sual na khami tur kha mission taksa yan thisen jong jam jong jong ale ataksa yan alu to ba khani infection akai to ba khani khami filter na tura ken fai na tura sil fai na tura khani kan taksa po kha tin kan thara po kha ti bol to a pon lam tal kha a chung ri lam ni lo ma se kan taksa a kha khamis swal tur kan ti don nge rule tur kan ti don nge satana tur kan ti don nge kha lut to kan taksa lut thu to lut tu khami poison atang khanin khen pai na turin thi huna le tang siam kan nia leya kan ki le ngai leya kan chan le ngai conformal stays a khani motor engine down again a vai khan tel sak te bai ti chuanin khami kha aron zona kan taksa troi ve ga leya chang ve ga hi tho le huna chuanin kan taksa kha satana tu le khami sual na a infection re na kha om to a fai thak zona a khan taksa dang te thì mấy anh cắn tật xa lui ở trong ha ấp bớt xích ở trong ha nên lo mà at học rim to tu rim đi lâu a lo man dong tu liêu liêu à anh tật xa modified version ta cái cái này anh chú a thích thấy to đó mà a chỉ đi khâu phê phê chú và năng cái ai po level sang cho cái import so tu ram ta cái này ở làm apa kan cho ta Christian khanin an Christianity hi Judaism ma trang ron zum chuak ne ba khan Christianity Jewish teaching secret teaching an ngai kabbalah te hi a Christian and aron inang deuh in hu chuanin a Christianity a hetian thil an sai modified kan ti ani lo to simplified version hi ataman to bang jan to na khanin ban taksa ha a Judaism lama alo an soi lem lo wakha enge a dan eng tin nge dan enge kha Christian ka pe mai mai a Christian han Christian te si ur ani lo bai a Christian an pom po ngai lo wa an pom lo poi lo an pom poi lo ni ma se ke ni ram khan Judaism zir kan nia wa ke na Judaism kan thi da pan ni he kan chiang kuang na tu ra khan a Christian Judaism atang tlem te simplified version an man thi na kha a simplified version atang khanin enge om je Judaism a thli dan bi tak ti han bi chiang ngo ka ti na mai mai to so bang chen taksa thi tho le zo che thei to lo to na ha te khin nan kan in mi dem soi se tong kam man suwa thil sia soi hi la son haran ya bi vil tang hemi soi du na chang i sia ta in ya in nei na ta in control zo pathian in a phal lo ka tong kam hi mi dem na tur le soi se na turin man a thiang lo iti awang khanin in control zo chuanin minute khat po ni sen dar kar khat po ni sen minute khat po regan ti jon minute khat one moment tak ya ko in control zo chuanin khami allo man tu khan ti ona ba ba la ba chu ba na ngel tem an shiat thiam bia lam lo man tong po ti pa sha yam de mi world of reward ta kan lu don huna en mishing le el tu ri hisab ha kan chua ke na kan imagination na a hisab bia la man ti kha shiat pele yo es kan ti le khabu pa ka ta yan ni tin nge soi
ni mi nan ron chawa chang le le wa pathian thu I chang le le ton la son hara le baseless hatred a mi pong huan na itludon di issue da in control zo chuanin mi nan tim hnual phawa chang le le wa pathian meng atong sham chuanin abre ka in man zo chuanin zo pa bible chang khala in eret belima tole eret belima I khaw blima tiam je blima tiam je leilung khoweli engin nge doma engtin nge van lai vana hiale ala eng mai na khai si mi nan ti thin ora chang le lo self control pathian ninga self control nei te an in con self control na zara khan nei ni khoweli atlanovin achela wani so wang chon aloman khat yang kha engtin nge aloman so olang ba ne kan ti chon khat yang ho kha ni sa wang lai ni kan alwang a sak lai taka kan em ngam lo ang hianin em ngam rual po ni lo hianin khatenga self control le ho kala son hara soi atranga in control zo ho kha minaran hian kan em ngam to don lo kan level in thau nisa ai point dan so jon ya so wang jong khaten mai one moment mai in control zo sual itak sual tak Machine ni chak mai ni mas in control zo chuanin thil dang dang apo alo man tur khat tu ru zia soi sen a soi thiam dan po yo to tiang zong lo man dong zong ti fu na zong kan don hona ai fel ho kha engam tin honi ni kan om to ti kha khani pathian thu har sa em ma se pathian thu har sa chung kan jam sham tum nei kha tiang kha a om ba ngani ti po kha sia Aro, tiang kan soi chuanin honoral mai don no oh anh ấy trong không phải tóm là làm nó con gốc là mà gốc lẻ Armageddon cho đến tiếng á Armageddon armament army ho sẽ rất có chút in pun khom in đâu non vâng Armageddon army ho in đâu and non sẽ rất in the dynamic one game này last fighting Armageddon le khobe rin do na last world war kan ti don nge third world war kan fourth world war por non don nge tu me ria ma sem last world war ka ti don achan chu to na yan khobe top angin explain du te po na mga USSR superpower America superpower ni la ya pon Christian tam tak te po in hemi pani nuclear bomb anan siaman ro ke la do to ni ten solar round to Third World War ni tong in ril helan nei fo sina 1993 nge ka sero na tin kan soi to 1967 po in lelna lo nei lo en lo to lo be se 1993 po kan dal po nan ti chuti khati om kha le kha ta pon lo so kha ti chon million ni amaran ni le bok no ani chon to na yan le advertising ma thian ni tin nge dam pai bela Nia katan thu ka kana lo don chon ni Ezekiel zia le Zakaria zia te kha aron poi mo dora kan ta so yang chon in kan rim po kan ring man lo wa ti chon khat yang kha he hi ni ti so i ti chot to ra chon in ka thiam na point lin ka kan ring lo wa chu bang chon in simplified version in ka thiam to in simplified to ma decisive conclusion ani don lo hete ni o mani atli down to open question and karon ta nan ama sabara zakaria je kha kan en chuanin ni e bok te ku zentel te jong dong point anon mang don an han lo chuanin an chunga mal som na athang don lo an ram chunga te po an ham chunga te po o manga yetan ho zai tlang thiang le ma chuanin Israel fa te tangin dirtirna izu dong ngu anon te don te po o manga Game Zion te chat ora bara sem Jerusalem Zion atrang chuanin pathian thu ron chuak nga ti chuanin pathian thu bara sem Jerusalem atrang ite po arona Jerusalem hi ami azir chuanin universal spiritual center aron ni do
kami na tura chuanin Mesia ron kalangay nga temple te poron sakngay nga third temple kan ti ai kami zolam thu khani Zakaria zia khoya ta ala top don mel lo mange to mel lo ani chuanin Christian ten an kinyan thirang le Christian ngai dana po tuna kan soi chu ani thawanga achan chu a Christian concept a po yan shan khat concept a yan ni e Judaten temple an ron sak tu chan ni pon an ngak le la lom tian ka ron soi zoi zoi nga a fia tok kher lo mai the nga ni ma sen Christian a wena hun bian thlir dana chuanin churches kam ti don nge church ten rowan del hun sang hi vel to ra hissa pa de khami chunga thil om turan base ya tu churches kam ti hun a yerin Pentecost Iswaran thi zo khanin tharau thianglin me poitetan accessible aron ne tang khanin Iswan hung zui ho khanin Iswa thung kan ti don New Testament kan ti don nge New Testament omma po ama eng lawa khanin kha kha to Paul ate chuti khati New Testament la ji ala ni lawa Iswanin an master Iswa atranga teaching an eng lawa kha an the dara ko san te kha nung zui Iswa nung zui som pani te kha som pa khate ka ti don nge Uday sekular khan nge ti man ka se lawa ang po chen isengin Iswanin Christianity kha ko san level a khan ro neng lawa ko san sang sang chu ti chuan church es a kam kam ti chuanin an ni khan in missionary movement an ron tia nung zui te chon te khan in tharau than him hey kha than him tum tu ti in missionary movement ka aron ma aron ke dan ni ma seng chu mi ro wa chu pi chu lo ni tho ma seng in satan na po hian in aron tho nga Christian te tu da na ta po aron ang lo nga ti chuan Christian rin na te po hi aron ti boy rum do na boy no ai na ron om do na jan satan na po hian lang na aron nei le nga ti chuan tribulation period a kan do na kum sari chong kha ko ve boy na zol nei de ta po ron pung chua ga ron chur chua ga antichrist kan ti Krista do dal tu te kha anon chaka ga ni de ba ti chuan kha te hun bel aron eng lo wa khani emi tribulation hun millennium hisab kitab aron lo ma yanin Zudate temple sakle po hero asan chuanin ni ez chuti chuanin Russia te yanin Israel tan mandawang ti te po rin hel na ni te po anom ti kam tribulation hun bi hero nen lo ma khanin rap chara ron theng to don nge mirin of te kha Israel na lo la to don nge ti te kha ti chuanin khovel pompo ya hanti du dan na satak aron amanga antichrist aron chakanga pathianin ro aron relanga to te hona chan armageddon in do puina te poron om nga ti chuan Iswa ka second coming ania Iswa ron thena khanin face danga kan lu danga millennium kan ti ayanin kumsang dai tura dai belan Iswa kan satan aron nga asang betanga aron mananga tichuanin rawarela nga Iswa in helay lu pavela yanin nadna harsanna engma buena on to don tuma ana anom to Nizam to na chuan ni Iswa khanin satan le hung zui te do mo aron he let do no chuanin problem solve son nge do na kami zo khanin chatuan na khanin
kan bu don ti kha wala ta pa charon ne nga wan thar dei thar khobel thar ban thar ti a khane wan ra ma ho kha satuanin wan sa devin so a general picture atlang kun kha ta ka han ta la na jo kha process a pa khanin the third temple satwa a prominent Catholic Christianity point. Rewana. Joining it's Tarau Chiang Hemin in La na Tarau Chiang Hematranga in La na dongin van ori ka seto ano patia. Nang ni ori long di zoga. Ya sanjana. Ane jan kay ni hun la ya nang tin nge le. Ngai berang. Gok le magok hi nge. Bible shil sia ho hianin. Rabbi Bible shil sia ho hianin. Gok le magok tum chang he kan en chuanin a bigin mal big hian a soifia. Tu nge ni kan chelo. Tu kan chelo wa aron om huna shiat to. Ensia. Aron om huna. Khoba pum puiron in khom on pun khom ma Israel te do dal tur. Apa haron ni bai dor. Chupa khapa ti kha eng mak kan chelo wan ti. Ba bai te. Gok le magok nge niang. Gok u magok kan dizun gok en magok kan dia. Gok magok po atang ngen ti gok mi gok atang magok atang kan ti dong nge ka sero. Aram ming atang khami ram atang khanin khapa khani don nge ani zon gok le magok kan yang em hetilaya ka tarla da cho gok kan ti eng figure nge ti identify anti theilem lo aronam don aronam huna atiang em don ti to chia nima sengin het tiang hun la ya hianin bible na ziang khanin gok a hi head leader kan ti don nge what em nima seng eretz Israel ram thiang li wa hianin pu mani don hei po thil ma kan chu ti ma sual chu ram thiang li ma phum tlang mo in che thiam em Bible kan siar chuanin Bible a hian Bible hian pathian hian ni esa ve ho em ma aziak reng boka esa ka wa che ni ma seng esa va yam le chu makpela kan ti Abraham thana hianin nupan pali phumani khame khan Ismael a poi phum tha kan lo makpela hianin Ismael hian thana chang zo lo ti ka sa ni ma sang esa va luhi makpela phumani tla chu ko te thil ma kan yam je chu gok figure adang dai je chu sual em ni ma seng ram thiang ni ma tla ka ron ni don mai te thil ma kan ra bai ka zo te nge yam je aswal buena ron siam don ni ma seng buena ron siam na chang hianin sanctification of God's land kitu ta temlo with the global level na don ami zara khan RSL chang don ma mak le ta si ke ta ai nga pa chen ni seng khobala ron pun khom don kan ti chuanin ama hi panhian yang em Russia le America in do nuclear war chu Armageddon ni don chuanin gok le magok an nieng gok en magok tiai la don chuan figure panel ron in do na khoya nge Israel chu le Israel do tu ron America le Russia in do chuanin khoya Jerusalem a ka pun khom nga khobal pun in sha tiam em a question chu azo na chu yam je tu pakhat fiat tu ro chu America and Russia, okay, Russia. Taken na kamani China pa nung nitin. Super power ron daw nuclear weapon ron. Okay, at magado ni tiyang. Di ma second Bible di adana di Jerusalem alom.
gok le ma gok finalize to Jerusalem chung chang a hian a lom Jerusalem hi mi zong zong rui nak no aron ni no Jerusalem rui pui lo tu nge ma Jerusalem a hian in Judate trong trai to lu deu chuan in intifada kan ti don nge arab tem buainan siama Jordan paron trong anga tu tu ron trong anga Hezbollah ron trong anga kan hun chiang nim inti bolote ka UN isu ron ni maidon tu na kan in do na poye ni an transan pakhat Hamas te hian kan temple inti bolo minon chu saka sipai chang na mangin a chan tu Benvir kan ti minister te po khan in an ju to wang kha extremists right wing ho in plo thallo kami atang tu na yanin kami puba kha la kan ni an ti ni one of the reason una Israel not attack na cha Ariel Sharon prime minister masa zo ga masa zo ga temple area ka ti huna Wailing Wall kana bang pialama Israel minister the point anjut lo chuanin buaina mai ni arab howin afgana demonstration anti violent demonstration non ti hona yan ko be ko pi eng mai to na point Hamas te transan chu nie nanin kan ramin lua na kon to the pakha da chuanin temple miron chu sak tum kan Al-Aqsa Mosque hei ni an tran bera chu ni ma seng hemi atanga buaina wang hianin kibbutz amron attack nin sia min lo ngai venem America point along lian per in dona long pui lian per pok Mediterranean Sea hemi isu bang hian ron ti lu mai Russia pa po kan Putin po hi ngoi thei lovin ron tong chua toi akara what is going on yom de America le Russia to khade lo Russia nung zui te America nung zui te ron le zel don ni yom je indirect Jerusalem a Jerusalem hian a empty ra to Israel fa te to Rav kabadis pakhat Rav Yosef Bitoni point point in so a Jerusalem ka local physical locality a khan en Rav Rav lo ben khamu chan hei ka zo na chan Israel UN zong dong chiam lo eng tik la po an chan zia hi enge om zia hei lo gok le ma gok khobar pum pui zong dong ka chuai kha ma ga Israel dog dal toren UN eng tik anga Israel ta thiam an chan la ya khan war kha om rang an political feel eng tik la po America hian in veto power mang fo shina a chan him sam shina lo UN meeting na reng a po eng ti khuna nge UN in Israel thiam a chan tem chadawani chuanin bor an nga raman nei tem an nei tama ti chuanin thawan nei nem boka anin chuang boka mai khajan na ni South India tang ngala mera nem gawa enge ngai dante khab journalist nu hoda swala ni rang deven ka lo soya achua che khom mai ka ti lo ang in lam tiang ka soya India ka sei lia da ka pianga India chuanin pangal ho hi Muslim ho hi hetiang an swali ka sengai lo Israel ka ron thang chu Islam Muslim wan tan swal ta ke mo enge ngai dan mi ron ka ngai dan mo una kan ne kan pa ina nga a u zo kan in ti chonin khobel pumpu ya hianin ram heti zozai in ne ya an ne ya enga tinge an naw pakhat zakopatan ram pakhat po an kian thelo hey real lu chiat hey mi ay real lu chiat ni om dom ne ti ka sia thiam ne na ban phal ram heti zozai
Israel mun khakal tu da ta Israel ram 2.2 ngai lo apayan 100% kan ta tu ni khobel pu ya annau te tan annau pa tan Ismael anaw ni Ishak tu unaw ni na family pakhan ni na ram pakhan han kian mai on tak with honor tin kian ta sengin gọi nó giống như ông lẩu mấy tù rồi nè sao mà sao rất là chiết cái tiền đó cái tiền nó rất là chiết u cần đấy cho mặc cái tiền cái cho journalist tan cho nhiều học bây giờ cái gì sao nè những tiền ngày ngày cho cái sao đó rồi Singapore vậy Juda control Israel government control na nuaya om ma temple area po so Muslim ang tila pon trong try tir thea makpela po routine wise an in thang ang yan in ti thei lut tu kanya ni masangan tu lo rang athan tu Jerusalem hi mi zong zong ruina no aron ni don Islam ya ruina sani yuan ya ruina sani Jerusalem tu tama tuna anin daw na po Islam Hamas declare da na chan judaten kan temple Palestine atangin diron suksak kan laki lelai Jerusalem suksak ni dulce ami chon America tem Israel te antran sivi khabar to ko to shilfi ale jang mai don Russia ton en tiklaya po Arab lamin atanga Arab ral tuam tu ral tuam supply tu thì lẽ mà cho nên Israel independence anh đi đó là khanin yuan level an bot akan Russia point Israel tung ding to na bot ve tho engi om je en ting kan sio fiat tu la cho mingo ho ki suda rabbi ten traditional kanin zertirna so esawan Christian world point esaw an soi chao esaw hi aluhi makpela tlakan sual na tamtak anay mai the mo ho ya nuclear bombs ya nuclear arsenal ko ani number 1 ani USA le Russia combine lo khobel pum puya ani missile nuclear atom bomb le zat hi ne ganom a chan jo isakan nang hi kan dai un naman idam chan to it is na tu chu weaponry it talent chu war battle jet fighter traber South atom bomb nuclear alien ber engber warship alien ber neitamber vai esava teta ni ma sang sia to jo zakopane ne esava hi ani mil lo fo maya ni ma sang enamo ni critical moment a hi ani kanawa ni dia ko cha bom thong Achan cho zakopa ka so tilama nula rime na zukala laban na nenanin baka politics in family politics laban na kanin adam chongin ama pa ka afseng to ma ina kile lo tu ti chuanin nula rima a chua do a chua chan po ka Iraq lama chua a chua a kal peina chan po ka esava mal somna lak sak abang kan ti don nge nia esava ka thin rimin a tuma anu ina tirin ti chuan kum som ni pani lamzin chen aron om bom nuwa kha ron kile lama khanin Jakob Jakob pachuanin esava ne nani no to chu a hu porta ema akat tiom je to bribery kan ti don nge thil khom pe tam de wa pe ran rualte pathian ne na po ka u na pa ka u pa atang hian mi ron chan him lo ka u pa esa wa tang hian ron chan him lo ati atong trai nge nge ani hua khan nge athil pe dong dong wa esa wa khan angai lo boya ka nei nem po
pakhatin tha tu maya negin oh kanau long time no see hello po ve em se hem ya hianin angle sang bible sil na awma ula ka sil na point angle mi tam jok an mang bak wa kami hun lai ta khan pathianin esaba ru ruat na thoka aron a khongai thutta ichona ko invitation apia ho una kan hi ikal dunam ya pa padan ke to no te na pang fanau me kan ya alla tes ya kan speed mo ang to lo masamay ro nakina ikona ma taron lo don ti am ja to ami dras lama biron pot du so apsha ta kanen lo literal sense kanen kinge esaba to ya kofin miron thak dora ti la kan esaba to kham lai tak tala khajan wow oya Christianity la Judaism in ho enga tinga tu na hen Christianity hian Israel kan ron support be thu teng ti tu nge su fiat tuna Russia kan ti pa po hian in lo ma lo support Israel independence aron tin so na a sum of Great Britain here long Hatzarat Balfour Declaration 1917 la ya lo peto IDF ho po hian nan thiam na hian rau do the na khoi atang nge bicycle ta kan ji kan ti chan British Army atang lo em se su tu ra tam tu don apan ralan go Big Brother America ron go boya don't worry hey kalong po se pai po chu chuan in reserve in ka da cha bomin do ma ka pian cha ni hum se asan jo Bible po khanin juda te Israel pa te tuino khan lo pe ate po kha pathianin ai don lo do ka pe ya political zone ka thir don chon America po chon no ma self interest nei thawang chu ni ma seng global level ni ham thi da no chin mak ta ka theng ani e sa wai ti ngo America mo ni ngo ho jong jong chu ram chang ka ho ni ma seng Bible in sa yang khan en tin nya mo chon an ro chon na an ni kha aron na ho ni ma sengin khami esau category khanin mission Israel apo afel lo aswal acha umangian esau category apo han aswal lo achade an omdon achale an mizi achale chu khaside umot ola man the righteous gentile or pious among the nations and run it ola haba pon lu don ti te po ala kha po ji ani athu na to ra ton hun ko lo ale lo ma he da kan han cho zo le de la yan kan om shi ya to kan reben lubavi sa kan rebe khana soi na kha chan chan no wa kha zoru isuala amod dan kha chabab lo ne ti chuanin afa pakhat hama khanin wizat siam na baba auna te ne na zo soi auna te kha shem le zafet alia shem le zafet khanin apa Ramoha anza bangen hulovin puan sin Allah nung lam tiyan hoi bebein apalam silo ni po in hulovin puanin zakwa ami thon thua tang khanin enge an zer chwale shem atu hashem biate Israel tilate zum puyen ye fet zu khovel moina le khovel technology thiam na nei te civilization lama responsible te khovel ti changka tu te esawa ka hun nung lama chon khovel siam that na tu ba hianin Israel fan ko pa le esawa hianin prominent role an dei don kami thu khan tuna po hianin America changka be super power hianin Israeli arok tak so lang chuanin ai sawa point category ron chenle don
to lem te lan thei ta na chu yam ja chu khobe le tu na hen oops ti in thok le khara to mai ta sa mi na so ya ta nen ke ni ta na kum sang kha chu pathian na ya mi khat chaw ne ama ai kan ri na ya man mo bak lo ti ta sia ten messianic kingdom kan lu ma yanin ni ro pui aron kan ma yanin engero tu ngeron kalang Eliza poron kala na mai Messia na makan dai de kalau ano Eliza ka ko yame so lang chuanin abstract zama karon soidon chuanin ni ro poron kan dona chuanin khami ma khanin Eliza karon ti ranga ti ni ka ama khan ngeron tiang Eliza ron kalhuna zol de Eliza kan ti pa no ma ban ron kalhuna ngeron tiang rem na siam to family problem pa in millo pizon puzon tele mo tele ma pa te in millo dong aron ram to personal in leadership personal po aron kal mai the chan cho a halaka kan share lo te mai aron so to na ba ni ma se abo ruwa pa hen en khiro aron explanation to but here in til ro ku yeron ken do na ba Israel te chuma Israel te in millo lutuk tun trum pei chu election voi yang zan yen nei man tam khata point voi thum chút tiếng in millo ta kan on lai a chuan in Hamas ho pathian na ron mang tang ta ron eng lo chu thong le khata kan ni khat wan in mil le mai ni chu po chu Eliyahu sharam to ni khashia Eliyahu chu Eliza ren na kam siam don kami sharau chi kan po khashia asa so na to ra ta detail ta tam na to detail kan lu don lo ka siu re na class na detail ka simplified version ka ngai bel dana chuan in ni e judahi Yaakov in kan pu Yaakov in kan pa Yaakov in amal som na chuan in keite gura rie keite atanga sakai bag na yaron chan ton keite ni la jon zote angania kan duma nan hlau ni ma sa ka ron lia na nga sakai bang nei aron ni sakai bang na aron gun chon tunga thur lawang sakai bang nei le apui in pol lai tu tunga tu buai nga mang emi face emi stes ayan kan alu tran to donin karinga ani dona sakai bang nei kan ti jon judalal ramani mesia lal ramani kan ti kha messianic kingdom apo era yan na se ben yosef aro nama ben ma se ben david aro nama nga ben david lama yan in khaniste sakan kan lu tran to in karinga kami akan up and down aro nom zel don ni ti khashia ni ma se aste si una kan thil to na hi ti mayang israel ten an to na hi keite chunga sakai bang nei an non kan na aron nge ka ma achan to tuna poyen miron ti boy ma sakai bang nei mulai in kai tho du ma ti kha ai sha thara on sia miron fia do mo miron en fa do mo khoi mo kan sop ang cheu an ti lai ta keite mai kan ni to lo Medidat Israel, Islamu Chapa, we have IDF, we have a state of Israel. Ikan mi musit may tu kan nito lo. Ano ka nito lo? Sa klibak ni na figure ka. Kami tuwa ma, kanin tuwa ma. Ani na tu tagan kalchonin patian tu anne na oman iti chonin upa po ka. Support tu sa mo. Na po sinisangin is nakina. Enro Amerika ni sangin Russia ni China ni sangin pangal teroris ho international virus ne tu mai na ti zo France apo ang control zo to Germany apo British apo Europe ram jong jong hen pangal ho teroris an ti zo to hemia tu bawa manga soi satura zone esaho Europe point America point 2 point ngen en tu nge an swan ber kan ti mayang an man an rin plug de ba an nei khami duty ti pa Israel intelligent lama pa kan lo lama pa engkima tuna yan Israel yan hei improve so an sayangan din do chuanin Israel figure international figure ya sakai bak na yan to
Athan chu mission operation antabe kan ti tekha tu mai nan ti theizen chen lo tem ti an min thang pu ya ti chuan an husita Israel ron dinga ke te ron ni la sa ke bang nei na ni la zo te ang mai Mediterranean Sea kan not khamai yang chuan tia Israel tre pala ram rualin an ron engwa ti ton Lebanon wa te pone sis de wa te pone an husita me tu na husita hun aral ta tu ra yanin khoi mo ya sa ke bang nei rol an ron la lai ta kan ya then tell me so tem lesson thade wan je chuan alu dom niam danan thia nga an din hun an thia ta za tur chin an za thei hona sa ke bang nei le nau pang ho po sa ke bang nei le nau pang ho po mi lo beram lo te po beram te po yam le chu humble humility an nei chuan sa ke bang po ma se po in ram takin an rom to chu ram bam si fi na pia ta sa ke bang nei chu da ram ni te ai khin then there ho po khan beram nga nem zia no more terrorist aron ni universal peace to on non ni tak sengin chu kan trong trai na ni ro sengin wena tan to i chor mang cha cha u le